Kerupuk kaleng telu. Tambahin kerupuk kaleng 3. Oke. Nah. Meja. Kerupuk. Kita boleh dikit. Kerupuk kaleng. Kodok 2. Ini berapa ha? Bahannya jadi 3 tadi ya? Yang kasih jiwa u. Oke, cepat hiji. Kodok 2, bahannya 3, telur ceplok 1, nasi goreng bakar 1, teh poci 1, pisang jahe 1, air hangat 1, kerupuk kaleng 3.